fanyina mo say wansum bisa usum ye market ya po eni je ti sompa de e market ya pa sompa de sasiso emeni je sompa FM sompa TV market ya po sompa de emeni je Chimwa fidie ne to sompa FM and TV nebema weni jie eni aketiampa nebema weni jio sabra boy mo dajini binacho suna udi ewnya nebema weni jie naketiampa so kamu ema aketiampa papa wa fidie ne to sompa FM and TV why Yasim sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam dina ne kasebo bitisam ni jasu semjina sompa de abama sompa FM ema akati apa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Dumienu abo aha eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra Dumienu kase ya sanitary pad na dawuru menti ene kase no aye so secured na ni nyina mu no endpoint homeopathy clinic enso ebo ni chidom amaye mpomden papa no ya lezie miam se kuchu ene ye de ebrewo shanenso se kase yi etwa ne ho frede se ate ya esi apaso e won kran na ebekọ akopiemu e wa asantemantam mu eno aya SOMPA 93.1 FM afe ayiko 100.9 FM wanonso ejigum upiemu etwamu abosompo ekopiemu ewo France abrochimemu ahinkro Paris no mu a eno nso so adamfopa radio wanonso ejepete ama kwasi kokko enso nya bi etie pa afe itakwa SOMPA 101.1 FM 103.3 ewo takrade ena 106.1 ewo tachiman 98.9 eya SOMPA sunyai ena fei 90.7 eya nkranza enso de no 101.3 eya SOMPA doma bepacho ye nwieye o show multi TV decoder na so a baby a radio akantra nwam ni nyina wo no SOMPA FM ya ji abodem ya ho nso ya ji sakyereme na ewo ho eya join yen ewo Facebook se si ade ye live eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube nso ye dedam wo ho eno nso eya SOMPA FM live ena fe www.sompaonline.com www.sompaonline.com ehon so ensam abatene de no ya kruche ni nyina e de akwakogu ho a obetime nya ndo so pomu etie na bia nso aye fine TikTok no so nso ye twagu den abusia enansam ya de som wo no ebi ni se Nana buafo kwaku amwaten ya wotoso nan ayo tumfo abrempo hene a wono owo eye jache wodi afutuo akwa magana de hyese emra yeni so na se Sam Jonah eno ano nso aka bi atosui na wa kyerɛkyerɛ na brabo mu pa nia asie yɛde mu nkɔmɔ brɛwo
Ghana this year one mu piemo ewa meka akwantu konkrono mu enkra abechire ene se enipa son wo masan etinana no msedo pani kwantrafo oda kokobodo ano na wo kire se enkamfu asa dollar sidi no ebo no wo mo so aka wo pa ebusian sempi kan yenim ho na hwai enuanu banu yesi adwa yede som se original yakase ewa SOMPA 106.5 FM Accra so na entetia ebetwa so a eyama babi anase enu a eja wanom eboa yen wamo eni eye secure sanitary pad wono na dawromenti enenne ye wa baby ti a yemfa seda piesie emfa ema no enye wono nko a secure na nkasa mu no ne ho ade ne papa nti secure kase ne correct ya asem ka bia eni akiri afei endpoint homeopathy clinic wono so dawromenti ene ye baby gina yemfa seda ma no sanse waboa ama yempom den eno so ekoyie pa wenu madawromenti ena nuanu mienu yaje adwa ya eden semi bremu yanum ambeti yanka ewo kase mu no eyemme abrempon nana kwaku ampoma minimini aba abena bedu adepa kofi afibiano aya nuanu mozramifo wanmu ahombe so na ja ombekọ akwantu konkro ayemeka na broni ebeka ne haji wanu beko bie no afibia ya wanu ko afi onum so ede hehye so a wanu ma wamu ko ye nyina free amama so ekohye mu e wo Saudi no na wanum eye bese opepe baako akiripo enum 1.5 million ena wanum ekohye aye na ohwemu aganafo a wanum ekoye na san ebeso dwase enipa bese du ena wanum eti na nanam siedo na foforo kura no so efire kire ba ne sei enipa nson wanum so aka ho amasesei akoye dunson a wanum eti na nanam ensiedo na Ghana Hajj Board opani kase a wotwea wanum ano ena wakasa ne sompa achechensem se wamu die sesei wanu a wamu eti na nanam ensiedo nyina no sedie mozrami wanum emra etienti wamu ntimi fa wamu ma wamu nchi enti no wamu pe wamu nyina krabie ewa Saudi Alhaji Collins Dauda wano ane sompa kase na twetwe nkoma wo kyensemi mu kira yen na wase wanum eti na nanum siadui wamu nya hu obia abusuani se bia asemasi fira aguna abusuam abenti efiri bretu abusuam na mom wanum eka kire wamu nyina ase wo bibia da wodofo wonua bi wo fa bi ekọ haji akwantu kunkunu a wansa meka munsa ebio no nani awunya mimu wawu Muhammad mu pa nyasam ketwa we straight wati ajane sanifa so a watwa mu amaka enti no obi ya hye ne hoden na mom wan mapa wamu nyina akrabia dada ayara husem a Ghana Hajj Board wan mu de sanchire mu yi abadwa yemfri maka na fe yamra Ghana na Ghana haya we your friend no business mogul. In fact papa we wagidin ye pa your friend no say Sam Jonah wano ena eka say wa kire say enamabunu aba wo mo nhye da mpa adwumaden esan say wo kaso wonko ye adwuma bi sesi ye ya ase wo mpe nasem na wo ka no saa nanso se ne wabeduru ba bia waduri na se amanfo boni din e de kasem na se amanfo kra mpo etimi wo e de won ba eto no a wanfa no tra saa keke san say wabra ye pa titiri bra no wabo ase man si gira na nan so pa wono no ye lebra e wo ho chese o ye obi anka ye bektibi aka se on de pa no odie e wo san potem ho na wo ye ne san kakra saa ni nyina na wo sie sika ni nyina na wo sie sika na wo botaye bi si na ni so se e beboa na daache bi na no atimi aboa am watimi agina yie nanso na mabu na abai de he wonya 1 cedi a troko no wadi wonya 10 cedi se ne ya obedi sense onim se from te hoda titiri pa ne wono mu a nyame ya adom no wo metre ne wode kwa amram ekoya amram dwuma no wonim se ne wo kɔ no wadi kura mpo a wo kyerɛ nyame ya adom obɛsan akɔ obɛsan nya foforo ɛno nti wo mu di sika no a wo mu hwɛ benkum hwɛ nifa woni nsɛm wo nyina kɔto dwa ɛwɔ Academic City University ɛbra anaja wono wato nsafrɛ no sɛ wamra no no nso ɛmfa ne sua hunu kakra ya wo ɛwɔ abrabom no mfa metete mabunu ye wɔ hɔ na mabunu no nso atimi anya sua hunu kakra ɛde afiri mu ɛna wɔde ɛto anim no kyerɛ sɛ hɛ sɛ wonya akwanya na sɛ wonya baabi pagina na wonya adwuma bi na wo ya
eya experience abenya wa adwuma num no tap experience no ho ne edi kan no ne to so mienu kakra bi a wobenya no emfa nkase o we de menya ne ne me wa ahoden eno ntimi di ne na ochina mesa nya ahoden na me de akoya foforo fa bi sie esanse kakra ene botoa enti no kakra na botoa na yeto asam no so e wonsam foforo mu a wopie mu wasanse e mantamu a ezie asodekuo a no e wabosom twekrosi ne badwane mu wasante mantamu wanu manya mfinhia no parepare eduonu enkono wanu manya mfinhia no 90 years ntina we no na kyerese eduokron ana wanu ehya ho fan na ehofa ne nyina ekoso ewo South Central Conference no ewo eye bosomtwe ekrosi ne badwane na empanimfo ani ntini atwatwa wura pepia nkoma a wanu de wamani onyam ekwata adwumadie na chi opani kase baako a wono wupie mu a otumfo abrempon hene a wowo eye gyache awa bosomtwe ekrosi ne badwanem aya nana bafo kwaku amoaten a wotoso nan wodo so etutu ne ntomamu etiatia ne chacha mu nkapo digu ne nsa ekwatena adwumadie na sibi na enumu nunu ne nsamtwerefo atwe nkomo a wokyeremu se sadia Ghana ebinim shada ye wo mo ho tese sabi o shada badam no kamia ye se eya hadwene wobi ho no betimi pa susu ya pa ba ranchu obi dan no abetina mu afa mra nya adwuma wobi ho no mu asode a wo mu wonfa asode no mu mra afa nya adwuma na ne se ye Ghana as a whole country kurampa ne na age gon wonfa mra nya adwuma se wo se nyankopɔ de mra na ye adwuma o na ensemu a wone sompa kase eche ye ne bi ni so a bibia no no a usuro woda wada ya se we obi a woni na so a obi kra bo pru mu a na ayem seso de ba so ni mu a me sa so no wa de mra bebie a wudi so a e ba bo ma so no atumbo ka na obi kro mu ya so a rozu so e awe ye mra de wo kwa ya fa so dia sanse a ye sisu dan de wo kwa ya se asebi ba kro mu a wo fa so do pa ni fo amale ni afa ba so tutu e no mama to na pe na we ti mo ka se na wa ta mutu ya shawo se na de open na wo ye mutu o man no se ade we enye na wa fa tu ya shawo se na wo ye ta no ma wo bi na moa ama tole no ankoso ye wo ye ni ba o so wo ni se asani e dimfie ade okuno ye mu se ya wo se e ni ba amu ba fa asani ba ye ai fe yi asani dimfie ade okuno e bu du asai ala ti ase aya samuo etino sadie bodua anka boa ne toa no konfo ye dai wonso anka ansam nana bafo kwaku amoaten ya wotoso nan otumfo abrempo hene ya wo gyache no ewa bosomtwe kurosi ne badwane wasantamantamo na no disam kwatu dwa wodwumade ya se na no achi no na sofopani a wopiemo ewo ezi asafo no ewo gyache a wano so eda wano aya Pastor Sylvester Opoku wano so eden sam ato sompa nkasefo sompa empanifo won kopie mu ho anim kwa me redu anim ekyekere mu sei sedie asode ne bapie mu ewo gyache pram so ezie asafo wan manya kakrakra atetetete nsole bebredi aka ho afei suku ahodo a wa ma biabia di aka ho no enye se wan mo ka nyame asam agi akranko a enwumasua so da wo mo abamu a wo mo gusu a wan mo ya bia do so sei ne okire mu fai Yami Domono, a sorry by the teenage private school, Jashi Adventist Education Center, now what a team of February when quite a more be doctors, be nurses, where I saw you. We are not so too chair. I saw you know at the team so then a tea almost as the church, and a tea class as the church from so for Conta say, you should walk the article from so better more than Dona any tea. Yami do my food should be if you pay more. It's a quite a more sweet, a warm, I'm a more than probably now mine. You can say Yamin yet in me, you said your queen. You said, Yam some can go on at the back. You must share from you, so I from you say as well. Nekrokramuno, Doctor Ahonso, one also you be a waya docutania wo yusu, a ya hahain, and a fay, and hini, and nuta, and a dear drew into a herbalist, said your bruniba canon one also. Etu fu se dwumadie wan mu hia kutu sa no moton safra no so o mekasa no no na samba ko kai pa afa mema ho wotu wa mu fu sei hepatitis A we are to see pa the mema nyina obetu ya for checking na say ya we no senya so mu se kima ne kuna ya aduefo akukudamfo kura no sa unya sa ya we no bia e de so metumi asa ya just herbalist for ya
Me advice and men say I check cramp on 3 months be at hospital. Na kuna kwa uke unipe biemu na hese uwa saya really bia intempana ba usianwa a simple chance abedi hunu ewe nipa biemu ibi se awe fuye pa meka che meme nyina ibi asa fana nyina mema titu ni meme na kwa info mema ne se omunko na omunko che se ya edi nya na haya iso papa nti bire ne bra no said ye doctor hoto abo eye kokko no bosume ba miense bia enipa sa ye ba na be ma betumi akọ no akọ check hepatitis no na wonso wahunu ne ntam no watu ase dwumadie nyina ekọ so ewo Jache Central SDA Church ya eno no ewo South Central Conference mu SDA asafo mu ewo Asante Mantem ayamani boni kwa mi redu ekutire ni nyina wode besom yen na ye transem ne so ne de ani akire mu ewo ensam fufuro mu apani kwankyerefo ya oda Ghana kokoboda no eye yera randiabi eno wode ensam atudwa eno akire se no kura ni nyame anim ni ade bi koso ewo man mu se wanka bi a ehadwene pa ewo mu se Ghana fo da wromenti ene se ne aban so baaye wogusu a woye ne nyoma na woye ne nyuma no enam so ama sesei sidi no in fact say energy drink bi na aban di ama no say sajira sabi no asagu ne na asio ene yesi wo him no no da bi ye bebo ene ntinya botre pa no wa kire se wo mu wo baaye kokobodofo na we gusu a wamo ehye hwom ne ma sa bere mpo na dollar no o koton a o de cedi no makomako 16 na o de be kwa koto eno nti wamo kura mo pegi wamo de no wamo yo projection mo pegi na 250 cedi 50 pesos na so sa bere ya cedi ya kwa kopie be dollar ya kopie be se 12 cedis ba 10 cedis kura onya kura be sa ba 9 cedis ama wonu mu kokobodofo wonu ho kire wan pa. There's a little hiccup with respect to this because our projections, our revenue projections have taken a hit of about 30 to 35% as a result of the strength of the cedi. You know that we are an exports-driven organization. We do exports. So a stronger cedi also means less revenue for us. So, for example, when we did our forecast, our financial forecasting and the modeling, we used 15.5 because at that time it was about 16. But we used 15.5 to do this. And as we speak, it's about 10.2. So you have a little over 5 cedis shaved off $1. So if you're looking at perhaps maybe revenue or sales of about $4 billion for the next season, you are talking about a minimum of 20 billion cedis off, you know, your projected revenue. Obviously, this would mean that you need to now take a second look at your projections again. Yes, there also is a flip side to it, and that is that your dollar-based debts that you're expected to pay in cedis would also reduce, but you now need to do the net off with respect to what are the gains you make on the debt side as against the revenue side. Abusiani eti ye around the abbey. Now we wa mananso ho a eno che se we akoba ne sei no. Amanfo pe wo mu susu adwendwene se koko buo no ye batum no kura to de ye batum nanso enen pokura ntum ne maaye no. Wo hwe ye pa na wo hwe producer price no a e ka de woni bobi pa. This also has a strong correlation with the producer price because you know that, for example, for 24-25, the producer price was $3,100, which at that time was 49,000 cedis because the dollar at that time was 16 cedis when the producer price was announced. So it was $3,100 by 16 cedis, which gave you about 49,000 per ton, and which translates to 3,100 cedis per bag because 16 bags make a ton, you know, so 3,100 cedis. Now, as we speak, the dollar is selling for 10.2 BOG 10.2. Now, the 10.2 means that a bag of cocoa should be 1,900 on the basis of the strength of the cedi because it's moved from 3,100 times 16 to 3,100 times 10.2, and so we should be paying about 1,900 per bag or paying about 39,000 or so per ton. But Cocoa Board is still paying the 3,100 per bag, yes, and the 49,000 cedis. Now, if you translate that to dollars, what it means is that Cocoa Board is paying $4,800 per ton instead of $3,100. So by virtue of the strength of the cedi, it has adjusted the price from 3.1 to 4.8. Wow, from 3.1 to 4.8. Into one who compa yera randiabi nensem no.
Ejumeku no ewa bemu aye Food and Drugs Authority FDA eni etwenti afra won bibia wa mutimi gitum de hian so be hakwaje nkrata no ma be hwemu se nnoi enuane a wo ye ba dwahye enuane no eye good for human consumption ye be gi atum de amawo na piemu wo framanta mu a won krabata wo ho no ana wa no ma hwehwemu akwakwo hu se enuro bi a eno no license bia ni ho afei enuane bi a ye ton ni dwaso a FDA fo e ma wanum kwan a amanfo edi kwa wonyam no ye di papa ayade na wom so makwache sankofo ni nyina ne pharmaceutical product yawodo a wanum gi ye no best 42 million Ghana cedis na wom nsa so na nuo ni bi wom si ebi eye post pills sa post pills yi na oba se umpese ubefa nyinsen na ne be makohia ene na empofiri mu die no wo de abo ho ban enu bebre wanum gye ya ni nyina no Food and Drugs Authority wanum ma wo kwan ese wo mutim beton enti anu no wonum kura timi di wawu afensu abi wo hono a wo se body enhancement ene ma na wo pese one bombs eya kakraka no ebi so ho a wo se me pese meto ya kakraka sanro ni nyina da Food and Drugs Authority from mantem wo makwache and antibiotics enura infection ba omu a we use one and yes by heart the Food and Drugs Authority nyintu mu bebre and na wo dwaso and enuane bi a wo ma ye ne canfus no ni nyina Food and Drugs Authority ni fe no no awfra mantemu wanom so wo makwa akosom na empanimfo ene yen edi nkomo no opanikasi a wopie mu awfra mantemu a Ghana ani Togo wo mo boda no so wo mo di akotene pani a wotua wa no eye owura akanu wane yan ekasa ye ekire nsemu sei wo mo chi bebre awo boda ne so hwa na afei na wo mo di efiri Togo ebe wura mu wo Ghana na wo mo so wo mo sete afei bi nso ho no mu a upie mu awo Togo mpotam ho no mu a wo mo bo session wo mo na mo di kwa achini ene certificate bi ankura wo mo awie timi bo no so bobo ni nyina nya good for human consumption enti wo no mo ache na Dr. Gordon Akurugu wano eneja Food and Drugs Authority ni fe no no awfra mantemu no waya pani kwankyerafo a woda wano ene wo kire mu sei said ye wo mani abri 2025 yi no wo mo ntwansa Ghana fo ye nyina ma yare yo e wo nuro bi ene nuane bi a sabio unkwaji tumi krata emfa kwan paso enye ema yehu se enipa nom ana enipa di a yenya de no emedwa so emye meton na wo mo se hwe upie mu awokotoka international wiemshanji na bia ho no mo a wo mo se wo mo chi bebre wo ho mra bi afa tamaport ho nso wo no mo chi bi asese ni de wo mani abre enura wo mo ma ho kwan a wo mo di bepie mu o man yi mu em ye ton no ebi wo ho no mo atimi firi Nigeria na ba be wura mu wo Ghana ha se ni ye ton ebi wo ho no mo aye borders country ye ni wo mbebe yi na wo no mo so edi bi firi ho ba sese sa ahyeso ni nyina no wamo ayire pampim nim enti nuo ne de baabi a wode befa bia wo mbeso mu achew na ya chew so a emra no ane obedi ye ba chew amemra no ane wadi no sane yese na efata enu nti ya no adwan ne e wo Facebook ne so eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra we eya kase no near secure sanitary pad na daworoma waso asene ade pia yen chidom pa ama sese kase no aye so secured na enema nyina konkan no eno ene ye de esum wo no ye bo wura mu ewo energy sector ho ne akobon komo kakra de afiri ho opani ya ye friend se Kofi Bento wono eye vice president edema Imani Africa wono so dina no atumbi efa new levy energy levy ya be ya manfo kra friend D levy amanfo friend F levy ntese okita E okita D okita F enti ano sa no oba ahwe ya beka no EDF levy se energy dumso ana afi fuel levy ni nyina wom se ya fa hwa na wa kire se na num ho a aban ye se wo jeje wanga na afi dobafo nchen obi a okita hyen se ya fidie tetafo moto anampo se afidie bia ya beta fam godi agumu wabaje wanga na e de afiri wo sanse sesei ahye ya hwe enyinam ahoden sam so womo eka buruburo ena aba wanko mu ntia no nam so ama sesei wo man ne ekita ne hwehwere ama anhwe yi a e ba kogina na abofo achi no eno nam so mamamfo bebre akasa de afa ho titiri pa ene wono mu a eka bia wo mu
ewo enyima hoden ene mu nkobo emu no eno na Imani Africa Vice President Kofi Bento na no atum bi kire se hwe se ye kapa we untimi mfa ntoto yi levy ho dabi osi yi levy de na ekotobeku ma kane yi levy ya mampani akufu ado de baaye no na nya na emom we nyina so no se ye ka se asem bi wo ho a ye ka ede afa energy sector ne ho no a na efiri aban akọ ne aban aba san se aban beko aban beba wonum nyina ye omadwen se Ghana fo titiriw en won beso awo hawde agu yen so sane ye be ye betimi aboa won na amanyosem wo matimi agina brane san se wogina brane e wa amanyosem a eno ene betimi aboa no eno ntia kamia ye se amanyofo no won nhyɛ da anwene wo man Ghana ho na mbom won yankasa ye die mu ena wan dwene ho. For the past 20 years we have been fed constantly by both parties with all kinds of numbers and analysis of energy economics and fuel dynamics and all, which we don't care about. And look, it's a bipartisan problem. What I'm simply saying is this, honestly, if this was going to solve the energy problem, I would support it. What I'm saying is it is more than e-levy, so MPP have a right to go up against it, okay? But it is less annoying and under the circumstance, more justified than e-levy. Okay, so some of these things which affect people, we need more discussions, we need more credibility around it, not the usual political which leads one party to walk away. Wahu, entinyania ochina party we bako na we aba na we bako na we aba na obi ye won ne nam ho saa as wen ye bibi enso ho twiakai enya de papa bia na wen nam ho a wen ye we yera Kofi Bento wono Vice President edema Imani Africa and what a Chinese mu ediasi wono yentwa bosompoe na afi yenko America mamu na America na num ho na akopia mu ewo Los Angeles near Crawford ya bo nipa anya asem kuma wo ho ebinum aprepra pa ebinum nso ama yesi amene wo ka say baabi ebinum gu ewa ya asabia no anya asem kuma wo kire say Latino Paramount District and I want to crash with immigration and custom enforcement for agent no and aqua carbon wa aqua baby many workers say nipa one yachi won eye waha and do what 118 and I yachi won Los Angeles and no so Emma American company Donald Trump what na no to asem no be chesa ferry I mean how for the way sane say hunti so no at Washington DC na nemhuna no ya Los Angeles no amanfo ede niam abebobobom saade ene wa mprekura no ntimi ne wo ka sei wo si national gasmen akantina nwanfo pa sojafo ne apresifo ene wonu meboban wo de makomako empimienu 2000 ede akwakogu Los Angeles say wonu nkwohwe na wonu nkwoboban e wo sampotam wo pa anhweye na sa won ya nkwoboban e wo ho na amanfo ne gensam a empanifo sa aboa no ebutu nua so a osesore yeso enkasa sore meso we free so anu de ba so enam so mpo ema California governor ya ho your friend say Gavin Newsom wono krad na no atum bi chese sa de no akoso ho no we isu brofuka say eye cruel eye trimodin sem ne mamboye sempa ena ekoso e wo ho no enu nti what you say we be anfa ne hunyim sane ye be ye betimi aboa ama sa ne ma no ekoso basabasa ya ekoso no eno enso eho atimi atwa eno nam so ama mayor Karen Bass enso edna no atum bi chese no kre sane federal government no Donald Trump da no na wa say won tena se ema sa de we nkoso eno nti wasoma abambofo be sempem mienu ede awura abusia join ye Facebook ne so na we de we ye ebra basabasa ye ni si ye no ene gya na hyehye wasa no ena afi sojafo ne bambofo empem mienu wana ate ohun agum wo montre so a wono nso ekobo ban ho no na mayor Karen Bass kire say ade we a Donald Trump de na nansi mu no ebeboa pa ama asumdie fan enso atimi aba defense secretary Peter Hegseth wono nso ade bia to mu kire say saade we a wana ye wa America no enya America fuosu ene wan ban eno no eno nti obi bia wode ne ho agimu no wontu ne hofo ansa ne ya che no edna ka wo ha ene du nwotwe no ya che won ho na wona ya che won nyina nso ye de won nyina begina mra na no amemra no ene won ako ahye se ne yese na efata ewe abusia aha ene bra me yakwan ama ye de secure sanitary pad kase no ye de ne nyina ede asie hye ne nso ma me se eye secure sanitary pad na dawroma ena waso kase no mu kama ama na ye secured
Oba ya wutie me ya wo hwe me pa chew nienti a ewo se woto secure sanitary pad o join here with Facebook SOMPA 106.5 FM Accra o join here live no so a wo be hunu se ne wo ya nu wo eso kama etretre ena ewa enti afafiri ani mebesi akire ena afei enonom kama ya ensoki no ma ensan so ne nwase dabi afei wo de mo a ye wa pel cotton bia ye de afa mfimfin sa ena afa minti no ye de afa mfimfin no eno ne na ehwiegum sa no very good eno ne boa wo ekrakra wo ma no mu e ma wo ma ye no etimi edi mu pa ye fra no secure sanitary pad eno ena me kan for de ama wo ne boa no so de eye fofofo so on the price na to 10 Ghana cedis per pack 10 Ghana cedis per pack enu nti kope bito ba bia ubenya bia to correct na bia atimi aye fine pa afa sha na nsoma me say mo asante mantam mu ya mutie SOMPA 93.1 and afa ayiko 100.9 ene ne nkwado no eya mo mfo bani nkire mu ewo Mama Excellent Cosmetics sa wo pene baako ana wo pene dodo mu atu akoton a Mama Excellent Cosmetics eho na abenya bie wono no wo adum PZ and if you assign wabako ewo kwada so estate taxi station ho no ano old Asampa pharmacy lane mu ho no ho anu webutuo eno nti ya frɛ no we betimi so delivery ne dia ma wo kama 0243 386 158 0243 862 sorry 0243 862 158 na fe one no abo enkomo ni nyina mu no hya nsoma me se Leicester Company Limited one also pia ya wachire pa ewa breko a endpoint homeopathy clinic enso ebo ye chidom ama bibia atimi akonkan eno nti wo mpomuden no na enkoyi a na wode wani achirem ewo endpoint homeopathy clinic Kumasi ye wakro no mabo hia ena nkran ha ye wa shell signboard Spinters Road ehwa ye butu ho eba no se awo na emma ewa awade mu a udu endpoint homeopathy clinic ye bebo amwanya awo afa prostate ya ewo emema so no eno nso ye tu ase deku ya ekwa ensan so emma ebiewuo afa eba no wasabo anase wuntinu ne mu asisi ntimoja ne ntimi ne afrusa ne yie pa no a mepacho wo brabo no nyina mu no problem bi e wo ho no o de ba endpoint homeopathy clinic ye be hwe ne yi nyina e de afiu so na bibia atimi akoyie pa ye ye massage physiotherapy enso ewo ho mepacho Dr. Adubu atia wadaya no ne se bibi chiri wadwen ana person ne bon koma eya afre wono ankasa ewo 0244 867 068 0244 867 068 and afi 0274 234 321 na fe one no abo enkomo shane nso se eba no se ope broso anasa aposin papa nia yede atwi ese ema ye hoto yen paa no ope bi na ode atwi osia na ope na ka de toothpaste no enso bi aka ho a eye ba akope eye Leicester Company Limited na dawroma ena wo ma obi eye Yas toothpaste ene ne brush ene betimi aboa we no ekokoyi nkomini ni sini nyina ye white ne wo ho ene ye wo heba na nso bi wo ho ekoyi nkomini ni sia ewo wo senase nyina efiri ho na mo atimi anya enumka papa ye betimi aboa na wo so atimi de kasa wo bedwam na bibia atimi aye fine enya na ewo market shops ahodo nyina mu opedodo atu aton a ya frɛ 0501 619 588 and afi 0501 390 338 na fe oni yen abo enkomo 21st clinic de ye nyina ye nim se eba no siatika yade no a wono ene kwaye nhwehwemu ne yedi kan ema akwasi buroni hu se ye oyade bi ho efre ne siatika empani se aboa bia wosua srade a ya na wosua se ne yedo srade a eya na wosua praku nanso ne awadi kan ya na ni tieti na pa 21st clinic wono na wo so go wiase ko bata ko brema nyina waje agu ne bosuo esan se eba no siatika yade no a wono ne originator the pay setter one any commandant no a why research hu ye epe aho aduro e de baaye wo mo aka nyina no won fofo aho kwa hwe motro so na emom de obetimi aboa siatika no eye ntini no a efiri woto ase fa usiremu ebesi una akokom ho no se ho tetwoma pe na asem wato entra ho oti sesi a discomfort bi pe bowura mu yankro bata no Ghana ha eye makoma kudumi du nkro friend say dunum 15 enu nti babia ubenya yen frayen ewa ahoman so esan ya adwuma pa ya ya hyase frem resantin besi sabre nti yen sesan ya numbers no e 0540 311 311 0540 311
311 na fe oni yen abo enkomo ni also hye ne so pa ema me ne say upe aduane papa dia eye Ajia special local foods Ajia special local foods ya wono won kran ha ya hacho atomic kwan ne so ho no wone transition ene bo ho pe aduane bia wo pe amano no de o man yimu de local no ene continental ne nyina wenye bi papa ya obenya bi adie no eye Ajia special local foods eho ena abeko mene wo kasa sabri Ajia wo ho enti ye sore pe mene abake ye kwa akodi Sunday mutuo ni bi ewo Ajia ho sesi a enu nti ye hia yen ewo ho mesra dwumadie bi awudi ya opa aduane papa wase no de ene Ajia monkomo ewo 0246 359 921 and afe 0535 484 392 na fe ono so agye so wunya didi wie se kim na wo besi wudan no a eye nana kwadwo jesi company limited na so ye na so kwadwo adansi hu ne manyina edi afri na bibia etimi aye fine edi ama wo pa me pa cho free adansi no ahyase edi kosi awie ye ne wo hia bia ubenya bi ewo nana kwadwo jesi company limited na so ye ya ono no ne bo ne da fom wo besan so de egu kamu de akwaja ba bia wo di ko bia wonye wo sempoa ana kapre ana da ma bia nana kwadwo jesi company limited ekuo ba sempre mu ye na ye fritete enkran kumase ene Ghana ha ba bia wato ne ho apeten ne number no eye ba akopɛ foforo bia ka ho ye dada kra se wo pese no ne bon komo a ana wo pese hu the nearest branch ewo mpotam a eye afre no ewo 0204 355 040 0204 355 040 na fe one yen abo enkomo adepes classy way ya hu pa o message no bibia ya correct sanso ena maame sika na munyina so ya hu mu messages no e wa ha correct pa na bibia ya fine abusia ha ena bre eme ya kwan eme ya di dumienu kase no ye de nyina e de asie ya no mu a mote yenka ewo mu na emu mansa na kra no ni ayede besomo ene awia yi ni edi atire ebi ene se Food and Drugs Authority adwumako e wo fra mantamo wanom so makwachi nrobi ana fe emiane a wanom anyintu mu a ne boa no esom bese 42 million Ghana cedis wanom asei ni nyina Imani Africa Vice President Kofi Bento wa kire se nia ekoso energy sector yi nyina no aban beko aban beba yemfa ntansa ne mo won Ghana Hajj Board wanom adekrata ba moti a kire mu se enipa nso a wanom kwa meka akwantumfo konkno no wanom etina nanom se edunti akoka dada no ho ema aye edunson wa mono nsemu no Donald Trump asende abambofo be yesempem mienu e de akọ Los Angeles e wabreko abasabasa ye atiesi mpotem ho ensempi enena wie yede esom wo mimi dini abena badu adepa Kofi menembra abrempon nana kwaku ampuma yamatiefo nyina